svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu ljudi pokazujem vam nove life hackove, to jest isprobavamo trendove. Znači vidjet ćete sve, imamo par trendova u glavi, to ćemo isprobati sad. Tako da ne znam previše, bacite like i sve. Ok ljudi, prvi hack koji ćemo isprobati je da li možemo u Meku uzeti za besplatnu hranu putem bodova. Tako što ljudi kada kupujete hranu možete skenirati i dobiti bodove. Tako da idemo istestirati prvi hack. Oprostite, mogu li molim vas skenirati bodove samo? Ako nije kasno. A jeste platili već? Ne. Dobro, napravite ovo. Di trebam ići? Evo samo ovako. Vratit ću vam na to. Samo ti. Evo samo. Hoćemo mi popiti. Prostite, mogu molim vas skenirati bodove samo? Ako vam nije problem. Može, šta treba, nas diš? Evo samo na početku. Samo mi nema poništa, molim. Ne, neću. Hvala Bogu. Ok ljudi, ovo je prva osoba koja je uopće otkazala. Sad ćemo vidjeti koliko imamo bodova. Ne znam da li se refreshalo. 1800 bodova ljudi, ovo je life hack. Sad ide dobro, vidjet ćemo dalje. Prostite, mogu možda skenirati bodove, molim. Ja bih volio. A jesmo. A jeste, ok, nema veze, hvala Bogu. Njega nema isti. Oprosti, mogu možda skenirati za bodova? Dobro, možeš. Hvala ti puno. Ok ljudi, prošlo je 10 minuta, sada je 9:01. 10 minuta, bili smo na 1000, nismo ni 1000, imamo sam sam 100 bodova, sad sam na 7000 ljudi, znači vidjeli ste sve kako je lagan ovaj life hack zapravo, znači možemo i triple cheeseburger uzeti što ću uzeti, tako da idemo sad naručiti. Ok ljudi, znači prvi life hack smo upravo isprobali, naručili smo kao što vidite za 0 eura triple cheese i jedan pomfrit u 10 minuta, što znači da je ovaj life hack istina. Znači može se napraviti u 10 minuta, evo ovo je stvarno na džabe, a iskreno najviše se, tako da idemo dalje ljudi na sljedeći life hack. Ok ljudi, sad je vrijeme za drugi life hack danas, a to je napravit ćemo uz vazelin i parfem ćemo napraviti mirisnu kremu. Znači kako ćemo to napraviti? Prvo uzet ćemo ovaj lonac, stavit ćemo vode i kad se voda prokuha, ovaj vazelin ćemo staviti u nju. Nakon nekih, ne znam, 5 minuta, 2 minute, ne znam, stavimo, otvorimo ovo, bit će logički voda, zato što će biti u vodi. I onda uzmemo parfem, i uzmemo parfem, stavimo parfem, frižider 5 minuta i onda Pajo testira pod pazuhe. Ajmo. Evo dobro. Samo ne na 1, na 9. Ok ljudi, vidimo se kada voda prokuha. Au ljudi. Pajo kriv. Pametan si, čaj. Ej. Dobro. Boli. Brate, ne, a ona išla sa majkim da skupim dijelom. Jebem ti mrš! Ok ljudi, evo prokuhala voda, sad stavljamo vazelin. Ode dobro. I ljudi sad 2 minute čekamo i nakon 2 minute vadimo vazelin. Evo. Gotovo. Aj, stavi ovo. Daj, Pajo, stavi! Jebate ljudi. Slušaj sad, trebamo izvaditi ovo. Ne? Ne može ga ne može. Sad ovo ide na frižider na 2 minute. Sad na 5 minuta zamrzivamo. To je to. Nismo parfem stavili. Pametni. I računa.
Daj di ovo komp. Dosta. Gdje je čep? Pet minuta. Okej. Vamo, vazelinu ovdje. Ok ljudi, sada izradili smo vazelin, ne mogu ga u rukama držati pošto je, znači pravo sam ruke već 10 puta, a morat ćemo izvaditi ovo nekako. Tako da, ok ljudi, bez obanci ima miris po parfemu koji sam uzeo, a to je Home White Edition od Armafa. I sad ćemo isprobati to. Tuširanje 20 dana. Pa jo, jel miriš? Dobro, okej. Miriši ljudi. Tako da, iskreno, ovo je treći eksperiment koji je uspio. Treći za redom. Tako da, idemo na četvrti. Ok ljudi, sada sipamo vodu u proteine. I onda promiješamo. Promiješamo. Ne radi uličnice. Sad stavimo ovo ovdje. I zatim 2 minute u mikrovalnu da se grije. Ok, gotovo, kuki. Čekaj, vrati mikrovalnu. Stvarno dobro. Ovo je stvarno ukusno. Bez zabanče. Ukusno. Ok ljudi, uspio je i zadnji trend za danas, a to je miješanje proteina sa vodom da bi ispao neki kao proteinski kolač ili nešto. Stavite u mikrovalnu na 2 minute i čak je dobro ispalo, samo ono, nije ništa specijalno, tako da. Ok ljudi, pošto ne znam da li je ovo prvi ili zadnji trend za danas, ali isprobat ćemo, nebitno. Znači ovdje su trakice za nos koje vam poboljšava da dišete umjesto kapi za nos, tako da sad ćemo ovo testirati. Ok ljudi, evo je Nora trakica. Nije Nora, Pajo, izvini. Sad ćemo staviti ovako. Op. Ok ljudi, iskreno. Pa ne znam. Onako, malo me otvorilo, ali ne znam, iskreno. Meni su kapi za nos bolje. Raširilo me je, ali jebi ga, ne znam, iskreno ovaj lifehack ne radi. Ok ljudi, iskreno ovaj lifehack mi se ne sviđa. Ok ljudi, to je to od ovog videa. U ovom videu sam vam pokazao 5 ili 4 trenda koja sam ja htio isprobati i da vama pokažem da vi ne morate. I ljudi, želim vam još jedan trend reći, znači lifehack zapravo. Ako se subate na moj kanal i lajkujete video, doći će vam 5 eura na bankovni račun kroz 2 sata. Tako da ljudi, tako da ljudi, da ne duljim previše, bacite like i sub, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!